Oh, bilo bovandi awa boyebaki kuna na este ya RDC précisément na Uvira na minute oyo situation eza mbilinga eza ya koyinda. Oui, parce que boyebaki après Goma, après Bukavu, guerre eza toujours ko continuer. Ba M23 na armée rwandaise baza ko continuer toujours kobunda et puis FRDC bazo continuer toujours pe kobunda. Alors, na Uvira kuna armée rwandaise basoda yetu bale munaweza ona kisi wako banaenda banaenda de milliers banaenda kuporo destination kuporo. Basoda yetu bale munaweza ona kisi wako banaenda de milliers banaenda kuporo destination kuporo. Basoda yetu bale munaweza ona kisi wako banaenda de milliers banaenda kuporo destination kuporo. Basoda yetu bale munaweza ona kisi wako banaenda de milliers banaenda kuporo destination kuporo. Basoda yetu bale munaweza ona kisi wako banaenda de milliers banaenda kuporo destination kuporo. Basoda yetu bale munaweza ona kisi wako banaenda de milliers banaenda kuporo destination kuporo.